Itauna uzala Manipur High Court na Chief Justice pa in kukite sungkul tang ho saywa jela agan theweti thu report akipi ji a hichi speed post apana akipi chu hin hichi saywa jel hi aga visit du he kuki National Assembly mina initial hichi sunga le kha chu hin hiti ai achun 22 February la chiding hin e hodinga thilphaung thun theina dingin tawkin huite Asunga lekha kiji issue to Justice V. Rama Subramanian, Chairperson National Human Rights Commission NHRC, Manav Adhikal Bhavan Block C, GPO Complex, INA, New Delhi 110023. Subject: request for transfer of Kuki inmates from Manipur Central Jail, Sajiwa. Honorable Self, I am writing to you on behalf of the Kuki people to request your esteemed office to investigate the condition of Kuki prisoners in Manipur Central Jail, Sajiwa, and prevent human rights degradation and discrimination against them. As you may be aware, Manipur has witnessed ethnic violence since May 3, 2023, and the prevailing situation remains unchanged, with no substantial solution found to control the unrest in the state. Consequently, the Kuki inmates of Manipur Central Jail, Sajiwa, have been severely affected by the Meitei Kuki conflict and have been unable to exercise their fundamental right within the prison. They face significant challenges in contacting their families and relatives, unlike their fellow inmates, and are often barred from receiving visitors. Furthermore, due to the communal and geographical division between Meiteis and the Kukis, it is extremely difficult for any Kuki individual to visit Imphal, and as there are no Kukis live in Meitei-dominated areas. In the light of these circumstances, we respectfully request that your office take necessary steps to uphold the dignity of all constitution and provide safety and liberty to the minority Kuki community. We urge you to protect their rights and consider transferring the Kuki inmates to a jail outside Manipur state or creating a separate jail for Kukis in their dominated area. Thank you for your concern and consideration. Sincerely, Mangboy Hokip, spokesperson, Kuki National Assembly, 24th January 2005. Masan hitabang nila apai musa upatin thangwat hamalang tu nila ahi je Kuki History Channel mangcha in seno mungcha ele achi sani khuat chun Manipur Chief Justice pa ti chu Manipur High Court na Chief Justice pa hin chang le National Human Rights Commission chairperson hin chang le Manipur Governor hin Churachandpur DC hin Churachandpur SP hin amo jo si chu hi che Kuki sungkul tang mi som tu le thum ho chun interview jo mu thei po win chang le gichan hin kho mang win ha sat gan the tu win chi sungkula zat dang ho to amho hin khumana ki bangpoi ti pa a chu Kuki National Assembly mangcha a lekha kan pi chu hin he chicken kan bol chai le ki thangat na dinga ka bol ai pon chang le za le nam sungwa hi ta bang ho hi abui pi ding am lo pe na hi asunga hon sungkul sanga hon a hin ngai chat utul hana chu kin jang ka hin bol hin chang le mi pi bol ding ham ta chang le lam kai ho mam ta kan bol a le kan sei le a le chu chu kui ma ni don lu phat wa ka bol che hin a hin pathin lungsit jalen hi chi tu yin ka chun sungkul tang ho pu James Kuki a kunin phone hongin he chu zer chunga phone ho khu permission dungju ya chu in sungmi ho to ki za tu na phadum ji hin he cha ma to ka kheu na video ho chu anjo le ka kheu nan o ho chu anjo le ingai deu hin he chi that 22 February la khun Manipur High Court na Chief Justice pa in he chi sungkul chu aga visit ding he ti chun ki gun na asung langa chun
aw min hi chi ko yo se het the yong che hi ji pon hi chi chu aninga ka mi uk sin he hi yong le chun Kuki National Assembly mina lekha kani se te ho chu National Human Rights Commission chairperson pa hin chong le hi chi Manipur High Court na Chief Justice pa hin amuji wa chi ta bang thil ho chu all la hong chi pending chu hin he cho hi chi chunga hi sungkul sunga hon seido khat nei wa chong le mi Kuki cha te sungkul ta hon aizola ki transfer na ding ham ai ha ala Kuki te an jail tu mi nei na ding ham mail hi te chunga ai ha ala mail hi te an i hal o na wa kuna atuma sungkula yong chanwu i nei thei di ham ai ha ala atuma yum thei di ham ti pa he tupna kinei hin he cho hi ho gyal sanga hoizo a hunglol hin theina dingin pathin ko ma thumla taw na nei jing hitin he chani bol do sa yong pathin za la hin keima mi sanga chi neong kanei pon mi sanga nei jo neong kanei poi ai yong le ngai lut na pathin ni kalung thima APA chong le aphat dungzu ya ai ki thu piding khatlani angai cha ho sublit theidinga nani umji ji wa he cho he kahin bol do the hin chong le tu ni ke ya in support jing ho town a ho hin chong le cheng khat cheng ni a zakhat jania hin ki thu pi ji ho cho hin sang khat sang ni a hin ki thu pi ji ho cho tu ni khun kin jong nam pi na to na he cho chu kamang cha thi nai le na chungwa ka ki pa in chong le pathin jong ka thangwa de hi da mo we si na sang ta ai ha le in sunga buina ja chum ho han lang le hi cho yong chu ka bol do jo ji lo ding hin na taw na izal rin tu ni gen jong ima chal jing thei bi nai le na chungwa ka ki pa in chong le pathin ka thangwa de hi he chi sungkula hon jong Burmese Prisoner ho National Human Rights Commission ten aga visit na apam langa complain le kha sem ho chum hin asunga hon ani het lui wa chu abui poi ti to banga ani ki report khaw hin he chi ho wang chu a hi na banga e buina te ho i thu gan thi te ho ki sei do wa chong le indian dan dung ju ya he hon jong hal khat jang khai diwa prisoner dang ho ta bang banga zat dang ho banga chu hon jong chamhlat diwa im theina ding wa chu hita bang hung su do theina ding achun tawn an gel do jing hite chong le he thim lo hon mthil bol lo si video an upload ji at ji win he cho chu tawna ngai cha di jong hijin chong le ichani pha ta awam ti ho mi pin a he na kilna ai nei theina di pa chu tup za la khen upload ji hin chong le hita bang ho hi ke yin ka bol the ta su ka bol na ji yong ai pun chong le ki sei phatna kan bol ji yong ai pui hi chu ka bol ai ki chai ji ding ai lu ya hi aban hi chan chan awa ne chong le nin support na ji ho hi chan ka phatai ti ho chu ka hin report num ji a chu choi kan sim ji hin seiding tam ppm jong le hi chi Kuki History Channel ki ti hi keiman kan na to ho zat le na ma dinga kil na the ho kan upload na ji hin tu na ba ne pu james Kuki to ka khun hon ho ngai hitin chi ngai chai yu tiang le yum na chi wa hi chi Kuki te ma khuding gyal dan taw na ne yu hitin chong le sungkul ta ho yang hi chi date 22 tiang hin amon jong a hi na bonga thun ki si do thiwa chong le hin aga chi ding lam kai ho Manipur High Court da Chief Justice pa hin chong le Delhi langa National Human Rights Commission ho hi chi thuk pi na jajo sin jong ho sa na nei ta chu Indian dani na phaldung ju ya chu Kuki te dinga chanwo sungkul chum ham ai ha le mail hei te control akuna on thol na Manipur outside Manipur la aizol hai Kohima jail ho a transfer asu thine dingin town and geldo kin ho te ti pa chu kan si nom he ka ki pa zakhat jania hin ki thu pi ji ho chu hin sang khat sang nia hin ki thu pi ji ho chu tu ni khun kin jong nam pi na to na hi cho chu kamang cha thi nai le na chungwa ka ki pa chong le pathin jong ka thangwa le hi da mo we si na sang ta ai ha le in sunga buina ja chum ho han lang le hi cho yong chu ka bol do jo ji lo ding hin na taw na izal rin tu ni gen jong ima chal jing thei bi nai le
na chungwa ka ki pa in chong le pathin ka thangwa ni he chi sungkula hon jong Burmese Prisoner ho National Human Rights Commission ten aga visit na apam langa complain le kha sem ho chum hin asunga hon ani het lui wa chu abui pui ti to banga ani ki report kha hin he chi ho wang chu a hi na banga buina te ho i thu gan thi te ho ki se do wa chong le indian dan dung ju ya he hon jong hal khat jang khai diwa prisoner dang ho ta bang banga zat dang ho banga chu hon jong chamhlat diwa im theina ding wa chu hita bang hung su do theina ding achun tauna ngel do jing hite chong le he thim lo hon mthil bol lo si video an upload ji at ji win he cho chu tauna ngai cha di jong hijin chong le ichani pha ta awam ti ho mi pin a he na kilna ai ni theina di pa chu tup jala khen upload ji hin chong le hita bang ho hi ke yin ka bol the ta su ka bol na ji yong ai pun chong le ki si phatna kan bol ji yong ai pui hi chu ka bola ki chai ji ding ai lu ya hi aban hi chan chan awa ne chong le nin support na ji ho hi chan ka phatai ti ho chu ka hin report num ji a chu choi kan sim ji hin shading tam ppm jong le hi chi cookie history channel ki ti hi ke man kan to ho zat le na ma dinga kil na the ho kan upload na ji hin tu na ba ne pu james cookie to ka khun hon ho ngai u hitin chi ngai chai yu tiung le yum na chi wa hi chi cookie te ma khuding gyal dan taw na ne u hitin chong le sungkul tang ho yang hi chi date 22 tiang lhin amon jong a hi na bonga thun ki si do thiwa chong le hin aga chi ding lam kai ho manipur high court da chief justice pa hin chong le delhi langa national human rights commission ho hi chi thuk pi na jajo sin jong ho sa na nei ta chu indian dani na phaldung ju ya chu ku ki te ringa chanwo sungkul chum ham ai ha le mail hei te control akuna on thol na manipur outside manipur la aizol hai kohima jail ho a transfer asu thi ne dingin town and geldo kin hote ti pa cha kan si nom he ka ki pa sungkul tang james ku hi to ka khiuna audio chomcha ngayu te tha se yo hello mong ơi ha pita ma pala la la ya in se mo wa mai rom chu tarik som la ni la chief justice song dia ta akhat po lang long wa ko ya ya ne ong do pi ta yong nang se yo ka ja thi na cha chu to chu koi hon visit hom bol na tim nation manipur la chief justice pa yong chu na ka pi ya na chong le governor pa yong chu speed post ka pi ya na chu ba na delhi langa national human rights commission chairman pa chairperson pa na ai cho thum chu ka pi che chong le shin a Churatanpur DC to SP yong na a ko pi ki bang chat ka thot chu ka pi chu a phai ai cho chu e hon thu pi ta la ya simple thana na ta sam chi chu a lo hin jo kin ha le ki sa ma chu case ta banga khu jat so gui ding na advocate ho got goya hin bol de khoya na awa nga rule chu gogar sa ka na la chun sumjang ngai pui piang ngai pui het sa la ki chai heti a chun na ta kan bol ne sa te siang chu ta banga he sa de ong chum be se lo chu ta bang ne sa se siang chu na se banga chu tam piang ne sa dung ya chan bol me thiu an bol hi ong na se banga chun na the first step is how it in chu ta le he na ke sa pa pole pam kha chu result wang chum tho de chung e gi ngai to ba le tu a ta yong ni tarik som ni le high court chief justice sung de tia ta he la ya ki ho mi ikhat na chun he chulan na to win khat na kal lo no jo city edu phone de du cho ai khat ba awa tars phadep ta atiwa to khat pu la wa ha sip ta no kharia bormi song ta banga chu question nam mu deu che bormi so men memory son complain bol chungwa chu pamla ho na bol da sunga ho chun adon bu ji het lo na chu pawan le do piu chu video ka mu ya na problem mu mam atiwa ama mong ka si sa de ta
te se busun National Human Rights Commission te chu na sei la khan hon ma cha problem am poi ti le na problem am lowa le iti ki hon ai zo langa ka transfer du ham tian na an don but cha TVR amo Human Rights Commission hung pa lon video kap te yu ya na kum yi cha pam la ki sei ta sung la ki sei cha ki tu ngai yin na ki point pen chai le gal kum ni thing di tan interview yang ka mu thei po wen na yang le in sung mi te a deep dam na ka la le je la ku na me thon ka bulu de ha ti ho po yang hum jin na ai cho yi chun sung ku la kun po thei hu yang le ain ku te hon a visit na thei dio Manipur pam langa na chun do oven a hin thi chanin ai ha la ku ki te jel atum siam ben na a chu ti ha la ku ki prisoner ho to zat dang prisoner ho a cham that noi anup sa na u a ki bang thei pui ta na jel cho ha de mong he yang hen a mo de advantage om mo meta chu na kan he ti cho hong le no sei wal chung ki sei na bet sang a chon no seyong cho alang pi ya a hi yong hi ya chuta nga alang pi ne la ya an sunga ning ka gan the ki to na lo la ha sat nai mayo si problem khan ho ki sei so ke na ve ta chon le khabu pa hi lak thum ho ngai ding ai ya he na hi ka ta do the mo mong lo na chon le ka chi na ka wan ho ai min thil dang ho video ka sa wa interview ho ngan na bolu le na tu ni ang khu tha ko na ka chi pe no lam tu ka jot pe na ken nan kul thei lo ya chu ka lung dong thu ta hap khat no tuang ta ya na ni chui chu ama che phone tu pa chu akanu dam poi ta go ti langa ong pi do na hap ta khat bal langa sumung le ong thu na mo khat thena lo pi ka bu ye ti le to ai gal dong hi ita mo khat mo be ta chief minister pa ki resign ya na a hial laman mi sat num lo ta he leadership mam thelo le hen president rule chu hung hi mai the ya na kil do si a phalam lam hin no te ta nge ama chu a pi pen ya ma chu ma ya chu ami ok chen de lo ya chu amo sunga ti wa chung hang mi tin na ya chu rong chok sang ya na se bang chu hung all in tin hung kha khan tin na chu na ka na khan hum na ve te je chu hin tin le la dang kulanga na ka china chu ina la ong lu pa poi ti wa na khat pi tam mo khat we ya ka thu pi pa chu na ongam chom ongam ko ma chu ka chia nang kom kong phai an sung mi te ka pha dan khat u te me hi pa wa ki hu di ka ngap cha he ka ti la na me hi pa on cha het be la phai ta tin te nau te ni ju sei ve to nau te ni san ai me le pa yong na sei ba cho hai ta khat a pai da ma nong ki la akat tu lai nang na pat thei lo ham ha tu lai nang na pat thei lo ham tum la pai ki pot do ki ti chu go ba na kong thun pet dan nghe ti tong la pai nghe pi pyo le ke man ong long hi ta tu na ka lai bol ji ni ba tang na he ba le ke da ko ji la ke Cookie History Channel hi inam piding wa ke sim hin hi ti ai je hin he je Cookie History Channel subscribe bol lo lai ho jo sin no bol lo hitin a bol sa hon zong like le sil bol son jing hite inam piding wa ki hung mat na chong le khil na hong su thi na ding in 2 lakh subscribe be lit te u te ti ka hin tup jingi ke ma hong pon thong ting no ho jong pon tho jingun ka ki pa e